Mabot king 686 billion pesos aulaganing pagsuspetsang Shabu ing may kumpiska king drug bust operation king Barangay Santo Domingo, Ciudad Angeles nganing Miyerkules, May 14. ID report. Mabot king 686 million pesos sa alaganing pagsuspetsang Shabu ing may kumpiska king drug bust operation king Barangay Santo Domingo, Ciudad ning Angeles nganing Miyerkules, May 14. Tuklo king alos tinala na libo ning illegal na droga ing ikwadareng operatiba ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA at ning Angeles City Police Office o ACPO apanin muna ng Police Colonel Joselito Villarosa. Personal yang minta i Angeles City Mayor Carmelo Pogi Lazatinong nukarin pinresenta na lang ning hepe reng merakap a drug courier at reng may kumpiskang illegal drugs. Arestado keting metong nga Chinese national at asawa na niting Pilipina. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo.